akra a oxygen in dailona wanga meiche pakhatin a pasal channa ta na athil ti hian khovel vel trap Uttar Pradesh Shrikai anpunje lai khan akra a awas vikas sector sarina cheng Ravi Singala chuan Shripui akai vea anatna langchuakin atho aha a oxygen level chu akiam chakhle bok damdo ina atho ka ha tak zela wangin anin phur pheita a auto rickshaw a chuang chu adin mun athalo hle to a Ravi chu atho theimeu to lo Sri Ram Hospital anvapan masabera mase damdo ina khum zong zong alo khatto Ravi chu enkol angai to sia damlo chua hunemo mithioma khumrua hunemo ngak man ani to lo Saket Hospital lam anpan leta khum alo khat levek pona oxygen nim tur taknial po om to lowene Kesi nursing home lam pan lein chuta po chuan omna mun an mutalo zela Sarojini Naidu Medical Hospital lam anpana Ravi chu athotrok ani ber mai Shrikai te bula omringot po kan hlaulain anupui Renu Singalero chuan apasal chu thi tirngot atum lo hle auto rickshaw Sarojini Naidu Medical Hospital anpan lai hian Shri akai ngei don ti hrechungin aka ahama thawkchawptir dan shram angai tua apasal chuan oxygen hip tur chu nei se adam chua kang ti chu soi thei ani lo na yin chuaya reizok chu adam ngeyang thawkchawptir tura apasal ka aham po chuan omzia anei thei talova damdoin pon auto rickshaw chunga Shrikaya wanga thizinga apasal chu atelveta anupui hian oxygen le damdoin khum a in dai don lo ti hrema sela Shrikai poisa mi alovin apasal nunna chu chan atumane anchanchin hi adarna sahlea hetiang emema mi hringin puina kan mamawh pui theilova kanom hi kan hrengai lo tin achanchin hretu te chuan an soizuya in halna thingal hluah mai te in renui thil ti hian kan din mun mang an thlak zia chu a hril chiang zo ko me titok te po anom bokane heti lai hian Gujarat lama cheng Rasik le Kalpana Mehta te nupa chuan an fapanei chhun an chana azirna le ain ma khuana ta na poisa an khol sak zong chu midang tran puina tan an hlan fai vek an fapa hi kumsang ni le som nia khan hripuya wangin athia anin nga na ania wangin an turna hle suman khol sak hi cheng nuai som panga la yania annu painen kolna tan le anupat nuwa manatan an mamo masen fapatana khol annia a omtak lova chuan tin bank katrangin an la chuaka Shripui kai mi zahni te en kolna tan te anin khung shanna a mamo leina tan te an hmanga kumina Sri Lanka invena damdoi alak thei nuwa khan he sum hmang hian mi zathum somnga chu damdoi la konga hian an pui to bok an fapa an chan nuwa hian Shria wanga thi an tlem theina turin an pha kang tokin na an thok vea an lir thei chu ambulance anga mangin damlo thiar kwalna tan te an mangane Shripui laka invena damdoi hi khovel mun hranga an pechuak meka kumsom paruka tranga kumsom thum panga inkar zinga ala te tan dollar za lo theiane mase hei hi West Virginia US a chau ani thung a invena damdoi hi atam theyang berin la se andua thalai zinga ngai sak tok lawemo antam te po ani mai thei dollar za cheng sang sari chuang don theina chu state sarkarin atok tar tamia mayane Mizoram atanga poisa hlo lotum ve chu aharsa ang Alabama chuan keni poin atam theyang berin la se kandu antia poisa tok tare ro chu an nei ngam lemlo America rampuma hridau tura poisa da hian a man dan tura in kai hruaina awma incentive anga pek chua chu phalniin chu West Virginia hian an mangtangkai ta chattane India rama chuan damdoi latur hian Kowin portala inzialu angaya mi vaibel chekhat point pathum panni anin ziaklu toa
mase engtika nge anlak thei don ti chu hriatani lo thung damdoi la ka poisa hlo ve chu soilo adamdoi kanin chan lo wa cha chu ne damdoi lak to nuwa zuina traim tia hian khovel mun hranga zo na awmeka acha na chu engzat nge I in thin tiani tin mithiam te chuan an soi damdoi lak nuwa no ni khat lo lem chuan adamdoi hi ati chak lo pha chuang lova zu lawin zeu hian arei nuwa damdoin side effect anei tur chu aveng mai thei tin mithiam te chuan an soi ane zuwa that chu tia zu khapna dan bo chiat tum chi ro chu anilem chuang lo adam doilak nuwa zuin na satlutuk chuan khwareya Srilaka min veng tu tur chu ati chak lo theya in ain in lo ahim jok tinani anti damdoilak nuwa hian kan taksa a antibody in siam turin kar khat chuangte angai thina a in siam ma zumanga lo zuk thron chi aniwak lo Russia phei chuan damdoilak ma kar ni chung chu dry turani tin thu chua an siama la katranga ni somli pahni chung chu dry le turani anti rimthlum theideu damdoila tur kanomani chuan in ngei fit photangai ani mel hle chuwangin barmalama lu chhodai teang mipui sarkar NUG chuan CDM a sarkar na thok tel an nazom du lo te chu hlon pedon tian soya hemi tur hian finance ministry chuan ma an latran meka kan budgeta an hlo hi abikima an hmu theina turin kan tel to ne anti hlo hi NUG din tu CRPA chin tranpuina suman dona trangin an pe chuak dona thlakhat dana sem chuak lovin thlathum dana te a hloma pek chua antumane sarkar na thok nuar hi minwai nivel anom niin NUG finance ministry chuan an soi heiba ka hian US a Myanmar sum dollar tlu le ding on khat khoi che theilova hren chu lak chua dan an dap don ti an tarlang telbok sarkar na thok nuar te hi sipain bana awawa mipui sarkar chuan kan sarkar le huna in thok chun zom zel don nia tin athlem ve thungane Federal Army din turin malak na thar awma April ni somni paruk le ni somni pasaria khan peace process steering team an thukhoma in ka hai thu thlung NC atel nam sipai som te chuan atel ve lo dang te chu in biak na nei puya huam zau taka in rem na kong zon puyan tumane in ka hai thu thlunga hian KIA UWSA SSPP TNLA MNDA AL KNPP te chu in biak na nei pui antuma sipai do konga tho pui dan tur andap don ane hetilai hian ninga ni jing dar thumvel khan sipai te airbase makwele mektila mi chu beania civil mi pahnin nunna anchana tu tenge abei tu te ti hi hriat anilova sipai te chuan an hmun bei tu te hi anjong ngal sipai airbase bula om te chuan rocket mangin trumnga vel anron kapa chumi hnuwa chuan trum sari vel thilpuak thom hriat tura omle ninan soya sipai lama hian miang zat nge thia miang zat nge liam ti chu hriat thei anilova masevo in khan sipai lam chuan thianom lo ninan report makwe mi hi jingdar thum vela an beilain mektila mi hi chu jingdar nga tanga dar ko inkar vela bei ani ve thungane Renguna Laithariara 16 ward governor P Sabula puak thei thil chu tukin jingda rukbor vela khan ti puwa ania Happy Sabula hian administrative officer sipai lamin thunei tuan da te chu an cheng boka ati tu te hi mi hriat lo annile Laithariara hian sipai chuan council member andalu thara ven himna po akhau thar hle heiba ka hian April ni somni pasaria khan Thailand le Myanmar in rina tholwin luibula ke new le sipai te anin kapa sipai lamin mi somli pariat vel an hlowane ram kanga wanga Mizoram kan boilai thole ni zan khan tamu lama an lawin beile viau mai tamu mi puite veng him turadin TSG le sipai te in kana sipai pathumin nunna anchana sipai atanga tlan chuak TSG zom tu pakhat chu an ka plum ve bok
sipai te hian tholeni zandar sarile chan vevela khan kuntuang lei an ron zo chu TSG te hian an lo ka pa sipai pathum an ka hlumba ka hian pahni chu an din mun angai tuam viau TSG lamathi hi ko ong ania February ni khata khan CDM azoma sipai le police atanga tlan chuak mipui lam azom ta hi sipai le police atanga tlan chuak mipui lam zom ta hi tamuwa hian mi som nga vel anoma mindat lama sipai som panga an thitling tabokane